Watch Ake on Repeat Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake, Noni Ule Ubali. Yo abadabi shikome ko won banye fenye de manye take bon yele ribi multimedia eji mami ke ake ni bon yele ake e ke ne be fe ni onu no no shin ke ja ake botemi yen e ke ne be baba abo de ba to mi ficho ko ni onu nshi mene dromo na ake ke e ba she heko nke heko o mo ke ji o kan blema wojinda acho manye do de akai Yokone ye very brave wa then chamanya kone ye very brave wa ndomo na wo ganda we manye ko yin esu tamale pepe me manye hin wone wasakumono manye nji na Borley Wulu na kaje bonni mi institute wole nga ake no fen mo je ye eka wa den chamone le wo she equation wo kele bana sa gba fi o kaji o obe ake bo mo le ko ni o ya YouTube no search for review multimedia Rota wake no like no shake no chok gbe ami segment was and gba no she me ko wake no le ake ba no le mi jugba manye wo ba o de manye o manye jino afi ni no o manye bi tenya wo mi manye take boni nto yen ye lega so onu mo ko ke wage oni fe mo fenta manye do de akailo yo shikome ye manga otu egbulo elo meni kwa obufin ni mi ha amefen hu o manye iji gana mamu efen ke gadangbe efen o manye lele nkeji mabosa ni no dode akai bi me baba oji me ni keneken gbe ne ndiji blema gbe ne esusumi inna mekumen chami na Facebook mekumen mula na kai mekumen chulami me sang ji meni inuni amechi na kegbe neta be wo ba mi egbula ma je ope wo wi me san lo ewole ke kan gbe epete akele ji joko ni nibi ni onu na ka shi akahin shi aka ye nyu efi ofin enyo efatomo eboni clan fa yo be egbe ye ko ni shi manye won bere shi SAKUMONO manye na Borley Wulu kenkere mene jido ni wo bo hewale yo oyira don nibi baba oji nibi ni wo mi hewale ye manye yeli na mi otiji shia fami ake manye ni imbakwe maano ye hemu ke yeli ke hewale ni shia na ye mi ke boni amena inife mo ha dani ametomie itwa mfaishin akeshi inwo amehengbele ni machule boni sani machule bona fe ni wose kabala ke atomini mbakwe man kuno enye makwe maano ke cha no hwe keji abato manye lo manche kita kamo yemi ni agbene hwe kolo ni afo ni ochon na kan la mi eji kusun kopoten ni sisai ni ji blema bi ke jema waji ni yo shia yo odase ene ha mi lo ewo mi hewale ake eshishi chomoji keji nchun ni chumo ojugba be wose nkonta bu ye himbeji abo mi ba fe ablan wo igbo moden ake machule boni sani machu bona fe ni kenke inni sisa lo nni kansowa sisa lo na sisa lo blema bi ekopo ya pe ameba na ake alo amba nu shishin lo amba na ake alo manyama fanna ake be ni chumo na ake wonde ya megba mi nchulo ojugba yo manye shikobe ko yula do shi member ye owie mo mi yen shi akwe shi na onu fe ma ka shi ka wo manye SAKUMONO ibayin eye bo ama shi ma be shi SAKUMONO manye ne ngbe tun me shi
ma kuchu me mano aje na to ne ke gbe ne alo me we ku aje na to ne ke we ku ne ke gbe ne ajenunwa jengewe neji amisan latokpami ni ko bote amisan shian neji blema shian kakada ni kemi wi mi chon ko ke chachwenshi shian neji jengewe chachwenshi shian yan shian mi latokpa tutun mi ni njeji numo bokwe wulu no mi ni jemeji heni aje abamomi ye SAKUMONO manemi bien yo dani atomi manye no bie ji heni abamomi ye niji wo asafache se kwelo na kambiami ni wo fole chema ko fina eke asafoe jimeni bamomi keje SAKUMONO bie ne ketenunwa nchemawi niji amisami shi akakadami jemeji na wo michuye jenji na chunye niye je na tu ro fe no ye nto ma ke be je mo ko ni taplache ya nya blochi ya woni na shika ni mo la ke be egbe ye ese wo lo akama le se mo ate komi ami ni wo ku mi no je tutun ni gbe ni aje ni awo manye ne be je mo ke shika ya lo ko no o ke shika fe go piase ye mo na efe mi mo no fi wa cha ke nji mo ko ni ifi neke shikake manyelo manchehe mone ifi se kla maya shinchichi ken shinchichi pu ebe maya sese shibe mi shinse kuni mabahin ake nke shikahe manyeni yone inye ni wekuba ake eshenno ni SAKUMONO na tutuntu jihe ni atuomiye nkama ake insumo keje shishiji shi weku aja no ne wo poni nke nsumo oji mi gbomo de nche mo gbomo ji mi ni keji akeba maka ake somu lo neke Kristo asafo na emi o ba ake prophetess gbaloyo na ake gbalo ake fo na kan no mi hu I'm a living mermaid. I was born a marine. Mi hu neke kra ajiboni ake fo mi no mami wata lo marine lo mermaid ehenichumo lo emi ni nchu dani manye yeli ne sande ne baba ke hani blemabi ananu kwale wo bemi ni achuna achemi ni ache inyese ke fata here ihan wekule ake jemi nke ma yemanye amame kan bai tamentomi manye lo eshenno no keji lele ni bona me chon ake shin ake eshenno ni nakani efi ake shin ame aya pe na achun oto ye shin no obe shin kofese shikayemi da ke shin afen shin ake kofes no keji na kan ba jenumi ko na ke tomi ko ni man na ke be shin atomi shije mi denche ntoyi ene ewo shin denche ke chon hi aha nyese biye aha me 80 million niji blema magage tebajele ngmene ten 8000 aha 80 million 8000 ni weku ekete ga niji ye ni yo nyese atega ewo ni bi na ba amesa me ke chese biye batra shi kun ake shika be feta esheno ni keji akemi etashi eta me ni ba ye ni chake me ni ba ba kwen ise ni yeli lele asake 1000 fatai me fe 9000 na kanji shikani chese ke hanyese na ke chunkusun ke fatai hue infili na ni wone jemi ihe ke shika ke ashina oni bemi na atomi ubana ni ye mfoni ami ejele nkwemi chake ashino ina ke wulami je shino ini weku edi nche ashino ni aje weku emi chake confess of the family ye ni ahe ke womigbe lo ake wulami ke tomi ngmene na ka ashino efen eyende lolo afili ehun no mo mko eba heko se ehun ni chi se ni akemi tano ye shia se
asaka ba mashiami e mabia lolo Yo be manye. wene me fi o mi manye Yo when you fe o manye lele manye na bole wulu. Shima be shi ni atobone afie nyine. atomi 13th December 2018 amomi 13th December 2018 No be ke kenye o be shafie nyo kese. Ma be shi ke be ni atobone and or encounter any challenges komelo. yo makake be 2018 to 2020 4 years alone be 4 years not complete 4 years December 13th ba fe 4 years problem sele e basan how mo e fa shi e fe gadangbe saji ni bonde yo leji be pie asusuo ake keji ohie wa ni taflache oye shianile ke nile ni mi nko atobu keji atobu ata ebi ni na kan nile anmebugbe ni okechuni no ke wa ma no ke wa shaja ke manyeyelie lo mancheyelie akonta abu yehi obu ma he na ke bwewu akonta wose obu shiani tobu ehun akonta wose agbene keji wonwie anukwale min tutuntun senwuluye nwo chole paramount lehun keji anukwale min tutuntun na kwe no akonta abuje wose agbene nwe oye shian wojin akonta abu wose oye sisai niji wo blema bi akonta abu wose ne wo eneme fe hewo ofin ogbaja mi ni oyo oye anukwale bona fe ni wose onye obuleke akonta ini shi efoka tamo kenke efoka nkaba tomi denche nohi ake atomi ata mene wekuke amebechoni ata wochoni wo ake neke wose a iafi ni sanaya oyibi na akpafa isanana in fact problem say eba show na eneme fe nwe as manye onuchumuni aka sano kwani shian ajo no oboy wo moden shikeji aba weku eheni atobuye ni joku ehien ni bi ehon no penepe no ya fi oha umo tamo mbi SAKUMONO ne ajeshishi ka shiponji ehon mu be mi ni ajeshishi instu father domonse njase che njo aka shi onupa ife domonse wo yakot ke ni bi ni mi nyemi kesha ekwe wo gbobu ulomu ni ji wo nmenenmene gbobu ulomu ni tasin no etwami ni ehan le ake ewo gbekeba koni eboni mblo ye SAKUMO boni gbo eke ayani ami awomi achibola asuemi keni awun to ewo gbekeba ni abani na mi koni wo fe ko mi ake fami fata yi na fe ko mi ni akechafa mi ake blofo ke dredging na dredge fa mi anu kwale sande e ba ngon na waja ke eji ihe no kamo eji impriority ko akeshi na kan ne ke SAKUMO ni ji fa tutuntun ni ji gadangbe fe tayawo e country no ake wose mabon ewo modake e ba tamo soga kope ne wo na ewie na kan anwon na wa shi boni awie aha lele delegate ni etun efe ba bi ni boy moja ni ji gonti ke dankwe me adote kwisi me ekume fe aba all ne yi ni wobawie yan ameli akeshin aje ekopoten na atomi gbobu lomo ejewo shian no keji no ne ba chu ne nuko papa ni shibe min twalele mba twakeje shian ni jase cheke asafo ache ni ba mumi na kambia mi amefa ameba ni ji ofina ameji me ni ba fata ihe ni wo keneke delegate na ni gbobu lomo wu amegbe na ba na shinamo
na gbe na baba ke be sani aya yenpai mi mbachon na kan mbachon dwemu ke sana yenpai ja ke fe won jema won wulu ha gadan gbe fe and Ghana as a whole ne wo ayelenpai ko ni abilegbe ameba ngono ni awo bob mene wonumo ofu wulomo gbekeba ofu omo ni ba bala ke be sana na fa ena nto aka hingbe akeni mi hinga na mi nche mi le fa afebeni amelele wo be mi ji moni nyen ni ya chon hingbe dani akete na ka ba yimpa ni anu kwasane mi na Borley Wulu mi ji moni fada na ha ofu lomo ni eke yimpa ye ni nchon na delegate na efe fatai ni wote ye ho de nche na chukusun eta gadangbe fe achukusun eta min kwenye akebe dredging me na kechon mi ni ambeji me ni me ba fatan ye lela me no na ne she beni mana je dredging don she feeling achimfa ni anukwasa ne musun shami ajake afike mo ni gbele dole tamomo ni famu echeji me ni chionfa ekwe dole fa tamomi mo ni yachon ehingbe na yelen paye so aga keji alakale ben yemi odogba no we ha gbe ye shemo ba mumi ake ni lele hu ni nye ba na enye na bie ake keji fa ewe no mmene mi kenklen ji mo ne ba na kete shile bie mi na shwane mi na gbeke hu mi manke hu nkele no ke ba gbe ye na kanu mi kenklen ba tawo no ene we ha nke musun sha na bombo na gbene hu bone afi gadan gbe fe ni noji no ni fiowo odehei ajaka kaji wo fe won kan history jogba sakumo noji angmo eji Greenwich Meridian which is the center of the world ni the center of the world there no fiowo gadan gbe odehei akashikaji efe no ba she na bibu ekwen it should be very simple and easy akeko ke oje the center of the world there's an ayobomla she was ni bi ko mefe mo hiwo wala je ko ke the center of the world po ale ja ochon no che Ghana no so ochon nungwa ke ba SAKUMONO ni obachon Greenwich Meridian dani anabo ne wo ene ewo akeni fa ne fiowo unique kaji okane history obana ke blema ake sakumbani na shi history ni kashikote aka ise ni obana obakani archives ke sakumo ebalegbe mami ni enye tahin ni ekekunim yeli ba ha wo gadangbe eka ba ha nunwa eka ba ha gadangbe efe ene ewo e afe musu shahu ni hami ake kaji gadangbe popai ne ekomehu neli akeshi wo nunwa gbobu lomo lo nunwa me won chifa eji yan hihwemo ehawo nunwa me ni eji lomo ke musu ehawo jaka ke mo femu ni ye pa enima kitano egbe laji ole ne wo ihan ingbe intention bona fe ni gadangbe fe anele no ni ya no ni wonye woteshi ni wachimoneke ni neno oya twake wonye wosana oya shi bini ke ebu mo noni amefio no amefe ni amefia hu ke ba shi mmene ni nke boyu one sakumo he ne hwewo peji be wo ketamate shi iko no ne keji o ya down bana ke fa kashi kejeje me keje klagon e ne chon kla dan e ba jo wo ketamate jenji he ne tane achi fen kra ni tafla che ejo bi e dan e shojen no ka chi bi e bengbe ya ngbe sakumo je ngbe chon dan e ahye wo ke tamate ene he ha ngbeyin ba bomblomo ake mba ywe veveve bona fe ni mamufen ale no ni ya no e anye baba o baba he aja ke me ko me unsusu moji ake ni gbobu lo mo ta gbobu ni ji sin no kwen efe akebe boni wiele ha be mi hwe sin yan shi
Shi taflache binike wa ekpa alo to ni ke wa ekpa efen eliake egba kwelona shi eftele nche taflache duna eliake echi ni etawo mi shikane yishi eshuele de nche yan mene gadangbe fen eneli no ni teno ni keba shimene bichinchan ni wo yuo ne mene june lololo achipo ni etahu ni meni ba mama me shian ni arufu meni ntwa nwantwe atwa kenya ni aheshka san iwie ni innono mo ni manyema no heneshe nke ha lejema wo ajakeleji won kaji blemakwe enye ehuta deka kunim yeli ba ha gadangbe fen be afine eya na kanta ekon yele nche nomi deka kunim yeli aba ajake gadangbe fen ni ne wo mokome wulomo ayi ahun ni se ne wo blema wulomo ni yo no kaji nope achion na ahun kwa be ne be echi shi echi ekashi moko eba na mine wonsani moni ba ne eba ne ba ho ka ho moko ba ni na da bida ewo gadangbe mi ke gan tete dangbe fe ake mi ke gadangbe tete fe ake mo fe mo afi egbaja mi won wele wo hino shi wo gadangbe ni bi elaje bi ane noko be na keka no ni o musu shaji heni tutuntu boni woke amini akwamucha woke nekecha ate katamasota ate akwamuta ate meni woke teta ametutuntu ji meni ahun neke wo fa na wo ha kaji mmene ike na kan abani e aje eshon ni ta shi takonklo eteshie konkemba namu ngbe wo won ni ba teshi ngbe woji eme ni te na kanta ngba meyo kaji o shepen kwae che ni chomogbemi ni hu na kanta eko hue ame bia ne aflofen ni ahon jemenwe ha gboy manye ya osane osane ya mi be bia na je ni oye manye follow ye SAKUMONO shimo o bas SAKUMO ni bi ahi mona fe ni bonde yole ni wani na wase kejo gbote aka chewo gbe moniko shishimo ko ba kakashi o manye ka won shika ko ton esen beno woni ewo tani aleno ani nakano ko yemilo shika se awon skon shika ko ton je agbe ni ekole be no ni gbo na ewo nu otu atane you akwere this ade fi kashika pe mi na abole wulu shipon shika nta wo maye kwemme moko ne ba ho ne hamieko jake shipon mi ntano ni bia ne ni mba no mi boy ji me ni ho nka mba hu twaneke tane no mi sonu meye mi ni ngo meye mi ngmene ni kabo yiwo ne den cheta kashi lolo ni ntwa settlers ni your man name ka chante me fante me kan bi e ma e choto bo futu France ameji me ni ho kemi mi tawo na kan shikmo mi to shikmo shike kuwe ta flache shikwe me moko ne ho ne hamieku ni ke ho e ko ho e mo moko bi mi sanya da ka mi ho ami ho o fa na na kaji mi ho e kuwe amemi aja ka mi ho ami ho ne waje ni mama mi dana me ba aba mi shika alu ahun na mi shika ko ni domi dabida kemi to ma ho shko be ne ngbele bi efen po dana ma me baba da ka mi yo biye na ka mo ni abo ma leji ma che no ba na efe ba ka ishian na page ishian no na ni gbomo adesan yemi no na afen blog he na me ho iketeke ba so ma chegbe biye ne wo je shika ni chon nsene ta flache shikaji mi ntawo ma ho ekuwe kwen mi mo maji ho mo shishi na mamba ni na mi yo manye shikobe ko wora don se wona wala ge se bia ne ache ku ko nu ku osponge ano
elegba to ba mo ni ne ku ne oyemi no mete no gbejan to ya lete Gadangbe Lands Administration, GDLA. over no me ne je gbe ni o player ne ke ku ne mi. Oh, Gadangbe Lands Administration, Deputy Chief of Staff Jimmy Ejeme. Me the same officer when tuning Yejen Ojubang. Lately, if you ake ka ukwe in hall ne onake fridges can be kumeni he. Me bele firms. Me jeni bi kumashishi. Efe tomobia ne. Jeme ya for makaka in a long time ne chonko jeme. Even before Xmas. Allo before makaka the last time Chuni Yejen GDLA last year I guess September mi ni Chuni Yejeme. Jake nkam kombe yeje jake hu boko mini ake shi onake Marine World Resort ni mi maumbo kaje 2019. Mi sa mi ma Marine View Hostel ni babalaka nshi ne keni bi na efen hwehwe ni all the time ye office mi wo ina time matuni ye hia sani matuni ye hia ni manashika fa ka no ba na mpie dale mi unni chumoni nchuoni ni minchu taflache ni nke fe ni bi bona fe ni woseku kemoko ya kwe mami ne onomi ehihia ke wonche hu shi enye kefe nukunuku e ba gbe da ese ye manye poke fata ye nye davida nsa aka fite na kan no won jeme gbe ye wo mi ni chumo ni nchu ohun mi yusu na kan shika ken fe ne ke ni bi ne bona fe ni wose kente e no hu se na mo abahi wo ba na ken ni bi ni fe Marine Hostel, Marine World Resort, Office of Borley Wulu ke Marine Guest House ye bojo ase fe mi no ni GDLA he wo na gbe makwe neke ni bi na echi abo no wo mbase fi obona fe ni manye nke gbe neke ni because then mi mangbe kona shi bia na dromo na mamu fe ngbe na ni o na ni bi po ni mamu shi na echo ake won to ken ya Germany agbele na no jinni Yo manye mabi ake ani no ye o mo mi ke mumu gbomojibo ni kai ko ni aga se keso won ni aga se ba wo yo so mo so fu mumu ekole ani wo yo jibo make wonche alo wonyi kenge wo yo be ete pele ke money akale ba so no je na kan wonche Jimmy alo wonyi joga be bo yishi me I am me I invoke the spirit oh nake ye momo ni chumomi efetamo osofo yelimi bo fe boni nyonwa echebo ya de nche oba je mokoshishi na ba chu abu na jinfi o ona shimi no onupa jimi momo no oje mokoni tomo tafla mokoni tafla che ba mi unye wo ye nshishi ni mi pleke tomo boni mi unye wo ye meni jeje ye bi baba o both Ghana and diaspora and ye bi baba o mami wata Marine is everywhere no ke ekomoko regardless of your only akobanyo shebi keji wo kwemi ni lele ntutuntu ake noni le makchu eni won ye bi baba o na kan no ni beni mi hun ne ke indromo ni ke ni ne je epo sani mayin mokoshishin ko ne tu ami na jin ni anake mchene ajake keji momon gbomojibo ni obe hello minche alo hello na che boy a problem cause mo fe mo ni ye momo ni chumomi ye eche eyenye ko be che oyenye mi ne ken ye che ni mmene nshi ni ntane ka ke ye momo ni chumomi ye e ba ji ehin oju ba na kan no ni mi hun bi ni njejie ame hun kaja me saneko oba na mi ojugban shi akom ni edro nya akom ni asa
ne wo ka ochonle ojogban ochonle ba no ha enamomo ojogba ena hasani aja ke ba tule momuka no kwale mi manye ani me show be kana bani me trifa oh ibe me aichi aminta flash ne wo tamo ojepo ni okamu pe ni mo naka asma se dia ne na me gbe ko mole ole no koni yonhi nkwa mo pi aja ke bomoni jimi ehiwo nkwa mo pi kaji o kwamuko pi ne tenegbe hien bebuni ne wo hiwale ni hien hiwo mi nana mi nunu mi nkwa ne wo mi nkwa mu kaji le kwami ni shegbe ye bele sani shi akemi mi nkwamuko emene shemi gbe yi allo shemi gbe asin if I get but I'm so simple you can see me I'm very simple I'm a very lively person just like hiwale ni ke isheni chumo be enwe le ubana mi hu ojugban ubana mi ojugban manye okay adam me minish na mo yo okay adam ate kemna ga shi to mo abogbo na ko ye adam wa ya tengbe hu ke obote adam ochodu kwa ke busunfuo no translate to mo wonche boko ni tashi ni chonko kete igbe mi amegashi amegashi ni nakanji boni obachemi amegashi ajake ntase no nchuoni mfioni boko ni fioni ni felo chole amegashi ye ada infata nakan gbeme ai ni chwage woji acheme ni chuoni je wo yo ni taflache eyishin shin wo che ni echuoni nakan gbomojimi won fata nakan onupae ahi manye yo tamo no wi be ne bibi do chon gbe epi keni tumo epi ni o chon no bia no yo ni taflache ile ni manye chu ne na skane gbele hostel marine lodge ke marine view hotel ke bi ne mo ko ga se be manye yen ayeshiga alonoko over na gbeji o source of income oyirado viewers ni call me ke Ghana mamu efin ke jele efin liake when we talk of mermaid allo mother nature I mean the woman herself the most beautiful the only beautiful woman on earth whom I represent on earth ka chegbe mo fe mo lake ka ke shika cheni kote aigbegbe amechole mamisika ye boni egboje yo eji nye ni na momobo ni ikaje ni ebi fen yo efufo kaji ohien ne ken hiwale ne ta flache ja ekwe o je emi tutuntu lo ekwe ni chumo boni sani ochule olele chumo nakan shikaji ochuoni ojogba I don't think money should really be a problem je ake mami watake baba shweshi ni ma lo shi tamo taflache bono tashine imagine ake ekwe we ana chufan kono nani efin potoke ba na wobo akabugbe efu ke ba nwo ni imbomode ni chabo with the help of the marine spirit allo the mermaid spirit allo the water spirit kote obadamishi bien enwe je mi macho gbake ba miene we don't do that here ajakele gbomo shikacheni shinoni bodi enchoko na buba wie noji noni
seni ubadi okaji shini ntane ni chabo ni ekwe o shitamumi loke o konyo chu ha mi tutuntun ma botamo 20,000 cedi like 200 million 500 million 1 billion no kemie ne taflache ka otu gbeken ni eahe jiji ke ba na yi no ke shika we de no ge kwe emono ya no ahe jiji ke ba na yi ya emono ya no ahe jiji oba mi ke na nyanyo egbe no e ba wa ejin ni ba gbasani aja ke jiji ye ko shika di oke emono ya ahe jiji oba mi maye mashie ko ma ba lo ya ahe jiji ke ba wo ya lo ya ahe jiji oba mi keji ohe se dan mo ke tofi gbeken eke speed ejo of we newo bone ba ejiji eke ba yo ya ni eke bo ya ne se dan mo na kan no ni mi hu ke mo ka kita pe yin popo ajake sani at all cost ma domo mami eno ni etuni bona feni na kan shida aba ni na kan shida no fio mitaflache wonche ye shipon neno wonche ye ni fun blema bi eke wonche ye shika fun no won na kan no ni ke etunmene ni na nowe nka cha foundation nka chu eko ye bi edan nka mo eko na kan no ni ke di ba chele akeni wonche ye ni fun ewo ekonklo ba ba jake minchu ni ojugba ni ken chu egbe na ni sani ma chu ma le nchu afiko shako ni ye ko yele pin bo fe boni sani ma hiele aka in duty as a son lo e son mo mi bi ye shipon neno alo e na dan lo ye shipon neno imi anyin ni gbo ewo moden aka ma damo shina kan no wole hu e kwa ko yense in a minute never at all times she's with me ni echu ono ni sande chu ya mi ne wo shida sana akeba pepepe many kwa mi the whole world ajake me use the whole world ake ajo ablochi ke ni fe ababie ajo hey wo many nu elo many kwa mi biane leboni ni chumoyo ni amele boni taflache ko kwa agbe no ba na nchonde ni maje manya maka ke metamo enumo ni he na kan chonde jake nana kwesi don't be hurt anyway ben o picture baby o mukwe na imbiko nana kwesi ya pay 350 moko hu ni nchu eku ha nchu ni ha mbi nu nko hu le hu e ba pay ko 150 million moko hu ya pay 50 million moko hu ya pay nchu ake my love ones ni nchu oni ya na me na ka wo mami esa na enyi oshipon wo ko kwa receipt piece bit by bit about 5 jo 4 na kan no recently na mbiko na chole small machita la hu e Dubai ni nkebu yuo ni nchuni ya lewe mi brand new infinity na man lo ya shia nkebu yuo ni tie rubber je home use ona ewo onye ochun onye oje keta flache onye otashi no mi ohin ye wa nyomo eye gbeji babao ano ni echon ne ke cho mo fe mo ke he ni e agbe no he ni oba aje oba boy wo moden ake oba tunle ojugba bona fe ni emi nwomo ni yo bohu onye o enjoy na kan nwomo eko ne won boy wo moden wa ni in marine spirit ni yen ni gene ni use so e wa mi wa in chole gene alo genie because in le na me chole won me I in chono as bofoni jake in vocal ni batash me wo bofoni manye oyola do be manye na bole wulu he mone wase question no kele na sanegba ne manye aso akpabo ake SAKUMONO manye wani mo enele mi she sandeche apakomi ni mo ko hunye mi apa be mi ni ye wani mo ba boshipon bible eke insho ye shipon no fin de ken sho wie ni sho chi
tananashpo ne worshipon mokono ni lo mekumano ninje shishen kebo ake Marine is the mother of all deities ni mi imanye ni yo je SAKUMONO ne pe manye mi ye jenfe manye mi ye jenfe manye. I'm saying this today and I'm making it clear. Mi ye jenfe manye. That is 1. 2. SAKUMONO manye le shiani. Moko nyemi ekpa. Ajake. Aman ordained queen mother. Ajake nke shika he. Ko ke shika he. No kwa ke onya he ke shika. Shina jeshi anatomy. Beble mabi fe ni yemi anatomy. No wa moko pako mini moko nyemi akpa. Ni manye ni yonwe. Wolo yehe. Nimi. Injase che ni ye shishi. Insenche ni ne hu ye shishi. Tomani ke wa ke o ake ka ke no na ke no botom no na aso onu tomani wonu ake atomanye koklo ye SAKUMONO shishi ni akpa bolo aso na kanoko chotu na ka onu go be fe be won to abla bo. Ayado me me babao chimeni etwa mi ni awie neke wie mwene, but I say it as a joke. Ni meni chuneke ni nenwe mi na me fe tomo jokers kake kinso echobi o na ekuda na kan those days kinso echobi jo ma ko kinso na na kan time na kan jiboni na ni efi na kan jiboni na ni efi mi na le na kan aja ke is it not funny? Miniji manye kusum. Miniji manye ekusumi lo enichumu. Kake manye. Miniji manye nichumu. Dabi mimbaye. Kwen ametomi. Ake nibi eni mi. Nkpon shweshi omuwe. No amena na ametomi. Koni ameke pave way kebote minaba hon. Is that the main idea? Is that the main idea? Because I can't come kwen ye manye. And I am even glad I can come. Akeshin, me ye manye omo. Me really jelefen omo. No wa je pako machon manye. But I may insist and I have to do this. Fine. Mokonye mi ekpa. Ni monake atole wen nakule. She me soliake one day kwen ye program kushishi. Ona ake tomoboni nye yuone. I post pictures ko my Facebook in eko all right. Money now we. Je moko ni lele. Shi moko ni afe supi. Ni ake sani bashiane. Yoda se fu baba oye. Ni inja se chedenche. Ke asafache se kwelo na kambia mini ngmena gatule SAKUMONO asafache amefenda se fu eni. Na atowa nda se fu nyoni. Na aken yu nda se fu nyoni. Oblayo kuni ngmene taflache ugbe ni o kakemi. No mi achole Matilda. Shimbia ne woncheni. Le e wongbe. Shanke la ni ami. Le. Ekele ni nana kan ishiwe. Woyo ni hebaminji. Abubuanu. Awa abubuanu. Atesani esamamo. Ye pung. Na wokeje pung. Ke banshiane. Biye na minjo sani ye min pa failele. Mona achon Borley na achon. Eba nchale. Ake sane eba jebiye. Eba hu bene eba gbemeni nchi tane fen ebiye. Atrash. Le bote mi ye gbowa. Because nlele ake nyanyanu. Ke majin bibi ekono. Nyanyanu nle heni tutuntu nyanyanu shaka nyanyanu. Manye. Heku majin heku manye. Ni na tole akeleba washiani jijengiwe. Na akeleba wafen of hele la tu. Ko kwe picture se kumepu oba na ke past videos kumeyepo ni minjo poni nkele fenjo ni aya mamplobi ni chwa ke wanya kataman kumeshishi ke frankwa niji manka lo shono talo ne wo eba bie nlekeji bie na ebo ne ba na bie shikamo lo boni nsen mashi lo boni bie yo ke bo lo boni na mi no he won
etawa kele hu efesa shi taflacha mo fe mo ke kla ni je mo ku kla ji mo ku kla taflacha mo ko seka chale dan mo ko hu eye ko seka pen over no na bona acho ne was mo fe mo esole dun kla ne sole yo kla je dun jimi yo mu denche jimi ne mie minke gadang me fin mene ake mo ko aka kpa mi shi aja ke mie midie nchen je mokoni aflacha eba na ete na ese ebe ko pa ko mbajele ofa no na beni nchon ni ibalojo gba ko kwe in WhatsApp phone no twa for years if anka gaje 2005 ni bon na kan manaka ni ye WhatsApp ko okwe in profile WhatsApp obanage I'm unbreakable except Allah. I'm in the world on a mission. Eyeje me cheje ngmene. Ewaje ekla jinkla. Ni boni une to one efe to momi enyi efe to momi ajake. Noni efio infe no eku. Ni lele uni akeke se babie iye hale. Ni sumpi njo sumpuye na me afie. I don't know if I'm mentioning it correctly. Lesbianism sumpi. Supi. Okay, supi. Ne ya feye na bansha esende tambia nenweta die bolita echemi bole no sane echemi bole ni ka fe modi e ba chabo bole aja ke bo kele ya fe na yen audio na kan time na atwa hawo amat the mini bus stop car with taxi come and let's go neke I feel you I want to fuck you sorry Ghana nyeke kiam but we had all that on the audio in the audio wonu inye gbo alewa na ken yo ke na to wa ame manye yeli mi nda na to mi no nka amebo bona fe ni taflache ma kase ni bi ko me ya mede ni very likely for me inwuni nke fon na agba ibile enye meni won kwa ma aka weku nwuye meni kwa ma aka weku no nka amenye poten no boni mi beni mi ni neke wie mo na ba ncha me jaka amame yoda na tobi no ameba ko ni woye saniye no amefa meba manye mefe mo fe mo me echuchi bia ba twa audio ye ha o eke ebe mi na abatwa supi you aka chole is it Jackie or something Jackie oblawe na chwale eke wusi sebi o mi panye fai Ghana nyeke ke ambata quote please forgive my manners but I have to quote audio I'm trying to quote the audio eke wusi mindi wuda bole wusi mindi wuda gele na achole won achole bole no wusi mindi wuda na ken in fact engbele mo ofin mi encho yen po no oblan yo ni jinu eke ake keke le wokuda e supporter ne ba shin ye tun emi akokeba agbene ni bi nile obla yo ni ke manyeni en le sumpi njo sumpi nu eke alo eni bi e baale agbene sardine ke milk ke miloji ne ba loye sumpi nu etun emi alo keba awon abubu anu ba musani na kebeka na ka alo ni bi e keba nu waka anoche koni sani kesana ekela aka fe sumpi e ko don bie water lele alo ni bie fe keba shaka ni ye nu wa manne mi manye jimi je wa yo jimi aja ke mfutu wa ye bie adanji ye ni nka me shina ke wo msaji ewo ndom na alo yomo abubuanu sorry if I didn't mention it yomo lo numo one of it I don't know shin abubuanu legimoni nke beboji wa yo bie niji nu wa manemi no wo be moni bia mi ko no ke o wo na ko ni won se ku ke saniba na efe odase no wo abubuanu eke ni biye ploto ke support aka ni biye ke sardine ke ni biye fe legimoni ni mi ntasen mi ni yesanie legimoni ji moni ntu san ni biye ha na aje bi ateye sane ni baye seji abubuanu eke sumpie niji oblayo manye niji nyanyanu manye esumpie ba jele no abubuanu ebowon ni sani efe won sani na adan ye ofu ulomu sani ani mbo nye ngmene
e wala ti kula ha mi shishiji aka esheko manye yeli aka sumpunye manye ni sakumo woni sumpi cheta ano ene ejeni isumo oponi nkele bio ajaka bi denche nlake sen eta we tano enye etano ni jedu na sin ni kenya yu one wo na bo abugwa nu ebo adan ye ofu wulomo ni nlekaji abugwa nu asumo ni ba wi shi le tutuntun elisane na yeko manye akenyo ele yeko niji bacho na manya to wa niji ma tebu manye ele yeko aka me fe nchame in fact boni sane etele wonje gbe nchame bona fe ni ke ba e ka fi ake odase jase che denche poni ke etole na kamanye e bia na yisane e wa me denche mi e boni nani e fe ji akele fe tomotu na alu keke na kwa ka mini ba fe mi reactions no wo inani ake manye ko na to manye shimin nani etomo ko ni akele mba na kwa ke mini ba fe mi reactions ona ni na ni me I will not stoop low to that. I'm a queen mother me soli keke ake one day mahiye ko na afe program na ba ke SAKUMONO manye ni e ba teshi jeme will be the beginning of the crisis in court. Koni meni to le de chonf. But for now when na kole SAKUMONO. Inkelek pe ko nye ko poni inkelek pe e bi ani maka ke e ba bi e wo e ba nkwehie. E ba bi komisane hu. Na ke atu SAKUMONO manye hu e. Inna kwa ke e ba SAKUMONO ne on the ake inna ko no ko ake SAKUMONO manye but inna pictures ake la we bi post in lekeji lelen low dabi. So I just assume ajake SAKUMONO is very broad. Ni noni fear me division en ye maji enyo ye nshishi. Asoprocho ke I think other one e wo eko ye ni asoprocho manya to le. Eko ye ni different place. E wo isumo ni mayo ya ibuni. Kwa ayo ya yo ba fito sanie. Kwa ayo ya ni semi eweku e ke je SAKUMONO wo ke. Shi SAKUMONO asoprocho. Mi no ba ke. Ofa no na no ni nchon. Shikaji otaheko na ke SAKUMONO manye. No teshi le mu eteshi. Alo taheko na ne. Keke jemeji heni reaction. Then you have evidence. Bianembe evidence. I do not have any evidence. Everything I'm hearing is people say, Tomonondo call me ne. Bo call me. Noni leji eye manye ye nyanya nu heko. I don't know kenyanya nu edenche ni lo, nyanya nu akluwako lo, whatever, I don't know. But what I know is supiyoni, which I can say it anywhere. Me yesani ebie, any intane ebie nonta. Sene no minta nchake kusen. Waya so bia waya cho. Waya so to no ongani wole ake. Ojaste cheri tobo manye. Etasande mini aje. Ni le gbomo poteni di moni lewe to le biane ake ja SAKUMONO manye. Just say ake Borley supi yo ni ele. Yo be Ele ba bia wo yesani abada bi be wo SAKUMONO manye. Na Borley Wulu leji mo ni wo ke gba sane ne manye ake ona ijiji mo buboji nje ayo sebo ya mansefe no wa ba mo dule mo ni bi ko me lele nje mini I recognize boye mansefe anukwale jele mi ke ma dani ma ba osande bi mo no ma encourage you there you feel you ni nkwami obla you feel obla you mi na ken 43 years 30th August per 43 inle moko age inle mo but min ke mo femu oblantai meni tomo mi ke meni yemi nupa ke meni yamo nupa fe ake nu yo mo femu ni nkwami ake hani anukwale afe ode hie mocho ka kaji ohia anukwale ka hye mokugbe la ilaha illallah ke ohia anukwale ka hye mokugbe ajake mokonya mbono ko efe ole sometimes it's very funny ake your own people
are doing this when other people are embracing and seeing nibi ni ya no. Come on, soga copy manche. Togbe soga babi eton manche me piye ni babi nana batan ni ne ti acholete cho manche me onupa ona ni me taflache me yejiake ame babi ani ame encourage me akeke mukwa anu. But they hear of me and they feel like they feel like ani yakwa ke no na ewu anu kwale elu. And then by the time they come fa anu kaje anya akwa be na ba ya anu kwale e wo hweko wo hianshi hako suga kope manche be ba salami e visitor na ba jiake e tawe ekwa ke no ni ba you social media anu kwale ni lo na komida but e tawo ekpa shinekwe lele na ba yani bi yekelete e ana. He never uttered a word. Ike he radon akeba na bie na mi kenu kebe mamaga wabati gbe ni ke fine na mete till today nuko don. But yake ehi egbowa ke no ni eba na ni won ye me nye here anukwale ke ni ba shishon. Now back to your question. Lelen inye makande poefa ubua United Businessmen Association Kekuba, Imajempo, International Patroness, Baba o Manyamaka Minepo, Mini Human Rights, Kume, Naka, Kumeka or Quesse, Managa Moja, Fa, Menan Kabu, you ne, Min Trakema, Que Noko, Nima Machon, Ghana, Fena, Mena, Ona. Sometimes a bini anukwale atuning. Ke ohianu kwale oya shon commoning mi ye hia yan akoyeko aseni hami ni it is a request akesani ke me 30 afana kengbene sani ke me 30 a move. Is it not marvelous? Come on, esani ma share country here no it's on my way no fan now because this is so open. Esani ma share country here no May 18th sani wa share maano program eba start 19th May to 25th May. Esani kegbe me 30 aya. The whole diaspora ni a showcase ona kings and queens. It's one my we no fen no ni yeah ona but you can see you've seen it coming past abobana. Ona ewo je komeje nyo still ni embalololo and it's quite impressive. I see these things ni ewomi ewale. Okay, I really need to fight for my people. Is it not obvious? Come on recently ne. Shikmon 1.5 plots ni kashin. Oh, okay my orphanage. Because recently ne inte gbejigbai ashama inte ashama basminters inte nunwa inte tashin. Okay, tashi poela just ado emi njeme no njai inte ahun kete mini boxing arena se jeme fe gan ke agbe what do you call social media inte chokofen gbe ke bi ni yen gbejigba hi ni taflache ahun san ke ni you know ni nekoba me frustration. I just feel like no esani awami. Why can't I do something? And I've had this vision for a very long time. Out of Nibia Mini Chomodani in Daiwo, I've always had this vision to help the girl child, not just the girl child, but any child need a tole. And also women empowerment. I decided to register an orphanage. Ni foundation, Borley Wulu Foundation. It's well registered. Agbene Sanama, Inke Instu Father, we came together. No matter about fate. Okay, she go on in me, blah blah blah, be never home on open. I use ne a catchune can it money. Okay. What about you near what you never know? Anna son no coete in tunia jeme. Wa bote Sunday name ye. Ebache, me no one may no kube. I just say I are home, spon 1.5, I just 1 year me at home.
na afi forge document blame agbobulo mo Wulu akele blame agbobulo mo wo fe sign ni bi ha wo lebeni a documents yo you can't just wake up sorry ni obaba okay ni bi ko be baba ka blame agbobulo mo anukwale sande instu father le ni ntwale mi fun ni jinu mo sambola bi prempe ewo e ba fi atwale kra ya bi e mi nke ko kan aja meke ni bi wo patan lekeje site ke ba shia pale fa ike ni bi bala ko ke be sani wota o ko no ni mo afo ni e be mi ni gbomo ni le die nche ha le order ni mo aya ni e achuni to ake afo shpon e ni won ma orphanage zone ko na gbene was seek for fundings oko be na ba fi ba ma orphanage ne. It has always been my dream. SAKUMONO bi ene po e ba nye wa me baba o. Beni mote cha efe sande. Oh, okay. Instu father na un nkele fi ono fe no, nkele ya court e back o mi no fe no ni fio. In fact, in yengo after ni was stop guy epo e. Tengo wo gba sande kan no fe no 2-3 times. Be kon tengo. Mbashia ben jena ni mbashia no na twa maka to mi headquarters. Mini ya no. Ake 1 hour shipon saniku na cha well no na ke wo ko leji money chu oni ni what was stop le nko okay ni je chele e beje na numoni wo esa ni ncho enya ke wo nshile ni je chele le pie ni maya was when I called him ko numo no na atwa mi na atwa na ke headquarters no maya ake property fraud Fabiola no be maya koni ya busani etue yo an old man of is it 89 years or 90 89 years I guess yes I think so Beni mi she headquarters to my greatest surprise danimali ake inumwo ani samprempe ni ba fi atwele ni ma atwele ni wo kwata le kipasha ne asoma after the fight aton se ahale just 300 million 30,000 actually bona just 30,000 so he sold me for that money ni eke me achuni ni ha order wan ke ama achuni ni mokubaba stop ama momo meanwhile you know I'm in this with you aka ama orphanage so definitely I'll go there and I know I'm doing it with you so definitely I'll be there so why do you say kamukoteja amole and the most surprising ni naji egma statement crapo ye jeme they sign but still need non believe as show me a statement name my show me mean some paper signature but I still fought there okay it's not true come ke means to father and nchoni ani bani manale nyeme gadang baby ya reho ke komo beni ayaba na some paper ni ke pampen fun kon the same some paper that I have always known as a father. I swear. Mokoni nkele ya court 4 acres are located na konele no even in document as legitimate queen mother ne eni ne ye shishin ni obana notary public e sign ni court seal ye no and e sign just say ni ne ye no ni ntwa akashin I mean mini po a ID card po as scan ni attached to it na kefe document he did it a court they signed those things so how come what is going I was so confused that should tell you the kind of elders we have in here on Gadangbe land they easily betray and they will just do this thinking I can wo yin land we say na nya ho keke ni na ne bai kai tan bi no njibo which is absolutely madness. I call it madness. Ona, come on. Mini won bodenche bini here obo iyo neken. Nin court in case there is no 2 seconds. Ka by a court. E ba she den 6 o'clock. E ba ta she ba she na kan 9. Na ba bon cases chem. Some prempe will be ke wo your court case. He will be the first to get there. I have always loved that old man with everything inside me. I don't know how come he did that just for 300 million. Till today, I still wonder.
And the most bad aspect of it is they don't want to hear truth. After knowing there and seeing everything there, headquarters, and in Bashan, my live video, the Facebook, I only mega dangbi. Nekwa no ni yana. Ta flache, ka flashi pa. No more jibo. Ochuni. Get ta flache no kuba hepo. He wona keshika bani. Onyo rejected. Chami obile no kemi. Imbi. Na ndo e bola ka no mo jimi chuni. Iya da amini po sugar ilawu. No one to find him or you mommy. To wo fi ta wo mpa. Awon shipon 300 million. No kana ka ke fa. Aha lemo. Kono wa yusu wa aka ma bona fe no yin aka hweshi. Oye sumo eko. Shibo ochuni mi ya wale manya matuni. Ofa no na. Shoke mi why mi no okay mi ni bongo. Nke bo bang mo ka no fe no onuti no na de jolo pon no. Ntoyin. Asomo the headquarters omo we after have a complaint and no just to confirm to the people aka edoma me say. So you see how we don't have competent elders. Let me tell you, it's as simple as that. Onupa any wo your fame. Can youth eteshi. Ni abata show you na ba strategize. What say what gadang me? Come on. Biane bodenche. Che boy akucho ne. Che 20. Obana ganyo komi gampe. I'm telling you. For SAKUMONO ne le game po bemi. Boy son. Biane poke o babie. Ni obi nshake minta o manye jen biane. Unless perhaps you meet someone mokoni ekemi yo jogban. Oh, chombi e shan e bie. Shike o ya meet mokoni fatai na hon shipon jinye ko e. Kaga mi enle manye ko yi. Je no kono ko yi because aka ma ake. Ahon shipon jinye ni aha me ko e. Npene. Ahon shipon je na me shike ko npene. No wa wo yin la e wo 2020 May, I was attacked here. May 1st, I was attacked. June 1st, inte kaja. Nye na chwa ake old woman of 86 years ni. Ake ahun ye ngami jole. I don't even know that woman. She mo gbe shegbo. She mini gbele. Oh. Mini ne. Ke ba fan gidigidi kaja dan. Ni ke bo yo ne. Ihe into boot chopoli. Receipt fin. Ihe na atwa me ni she police station aka mini audience statement by police station poni te first day ni ba no nte jen ya na asi ide ni twa me the following day lebi sharp me den chensen te ko nte still e ba jen intasha un mele ni je court ba dan e ba ke mini nke okonfo bluku ni ji nwu bluku ni nke fo bi na agbe mo lenkete in that's a phone only. Aka audience statement no one yashin bail bem. In na kojele no go police station aka mo ko gbegbo mo ni aka keshin audience statement shi e ashan bail. It tells aka the police said the truth. They know the truth. So why would they have to do this just to tarnish my image? Okay. In my statement eta nshi jeme. In bashian. Me aka abatwa me back after post-mortem. I swear heaven and earth till today in your audios ni manyama J audios maabo biane both here and on my laptop and on my external drive ni mi de nche mincha si id ma black papa e wonye ke minoko kaje be na fe ne ke postmortem jonle ni jine nyenyenye ke mi aka eni lo bi ni you people are not saying anything yet the people goes about saying I killed the woman when you know fully well like I say be around. So if the truth is out, just bring it out. And who assemblyman of this place went to Adum FM to say I'm telling you. Come on, nibi baba o. E won yeke postmortem report ajipo. Akeje till today. Moko check mi police station don. Na for me ni mbajele mi ne. Ina ko gbele sande ne ya court down. I've been dying to get to court just to see the end of this case. E wo bia na we are going to be an one take on lawyer fangbe for some time now. Be an lawyer Martin is back. So we'll be doing that case. Meanwhile, in VSS in be postmortem nyomone keje 1st June na ke mo egbojo mini noko
Iye pa mamile na cho akishi akaye 86 years. Kaje first June imbi nyomo ahun to August. Tomi agbene mi den che mba twa bi na ibi ni yo tema West ake pap mami. Iye fe anybody I call I have it. I have all the audios. I'm just waiting for court. Minisani till today postmortem keke obanu bi na a voice ni bi na wi. Sani police akeme akashi will call you when we need you. How can you put just a statement from Okono ni oba keke nyentole nye ba chele? How? So if the truth is out, why not bring it out? 22nd August 2020 ni happened first June 22nd August in birthday 30th August 22nd August I was so disturbed. Still me fight ake postmortem ne abaje report ekpo Benima na phone egbe ping any agbe ni akwen phone like play like joke na can time Commander Elizabeth Dankwa woman she used to be a very good friend of mine until lehu ekaiwu na kamajani bi I think I can still a year number e wo ehie ejehe no esha postmortem report ke police last report I don't know whom she was going to send it to. And then it sending her me straight on WhatsApp. My brother, come and see speed. Ni imbon mbaseni for mamata. Insendo kwen habo keep mwami yo no fine. Insendo habo ken nyami machabo. Ken send na kwale o fine ken no kwen machabo no keep mwami keep more less safe. Ken insendo han lawyer ken no kwen please keep it for me. Ni njofwe to a distance here. I print on here. Jenny I print about 15 copies. Ni kabashweshi. Then agbene in Savian Gallery. Immediately Matashi agbene. Ni hale message. Is this message meant for me? Ne hellish ne na akaje mi ni. If I can delete in here, ni you delete me. Want to block me? I can still show you. It's still here. I still have that evidence here. I can still show you. If you like, many magbele catch Ghana. If you like, come on. Jelemi ona. Like I said earlier, ko uhie and kwalie. Uyashon. Eke congestive heart failure. Do you want me to read? Do you want me to read? What be a what be a what I can be over. Congestive heart failure. Ewo na jelemi. Ke oyi anu kwalie. Wo boloma wu eniji okpleje nyonmo. Ke wo blema bi. Ke jema waji yo usani ha. Even the said Adum FM gele efu aji only be naturally. Ne fe na ka publishment and interview assemblyman aga mi ngbegbon na we on air. I called that girl back. Be like okay your case na ken ofi ken nke at the end of na kan interview we aka ye be di asem na echi we di echi re ana I still in hele way audio e be e ka ye de say ye de ya aka wu na say e postmortem na about na wanya bia and also the bebre na yesu ya pod. Can you imagine this nonsense? You see the kind of journalism people practice here in Ghana. You see it by the normal circumstances you follow up the case. You should come back and report to Ghanaians and let them know where that particular case ended. But till today, nothing. Come on and they call me. I have her audio. But very soon, Adum FM will also come into the picture. Court. Everybody involved will come to court. This is what I have to say. So I am urging everybody. Come on. She stand by the truth and nothing by the truth. Mofemo ni sumumi insani. Mofemo ni sumoboni yo. Mofemo ni a role model Jimmy. Mofemo ni a mentor Jimmy. Mi pabu fai hani anukwale afe ode yemucho. Energy noni. Make. Yo, but now Wulu. Jimmy mene washe koeshi. Nke ake Kerubi TV. Esha be nengbe. But no YouTube no also subscribe to ake. No like, no share, no chon ogbiami. No friend on how jomo.
no ko no to ne anya no shitugba ka o cho ben ka ke ba cho ben ke bu na ba motem jugba ke gana gbe fe mi ni enya eno shitugba yo ba manye ha wo na gbe yo mo ke gana gbe fe ko ne bo no o to ahia wo You Ake TV, right? Nye Iradon madanye chicken clean. Ake agbele wo ngmene ni nyenye ba. Mada okpule jeyin mo shi ni ji yehu anyombo ni omwe. Jake eke ni fia kwa mi count it all joy. Ni noko club beshipon neno ni je lebo. No anke, this is where I find myself today as a living mermaid. But then, efeheni yehu anyombo chonke chebu. Alo efeheni oba no ye. Use it and use it wisely. Moko here one can be me. Moko here one can fit any be. In here one can chame. Ni Adami shison ni can chuni be ni sanima chuni was a in bi ai ba joami. Mi da nwe moshi. Mi da jema waji hashi. Mi da imma mi energy. Ezauze one, Madam JT one. Alhaji Amadu one. Mi da nye fenshi in jema waji. Mi da nye fen ken chemu ko mi epe la ken chenye fen. Mi da waji fen hashi. Minda infants out there in Yaminu ni ashitekwe NAC Radio and TV Oslo Norway minda leshi keleun eshifimu ne keni bi ne femi minda GDRRI minda amefa ameshi minsa minda GDLA Kadangbe Lands Administration shi minsa minda can I remember everybody? Teshi manche. Usenda teshi. Minda leshi. Minda Akron youth. Na meke. Teshi Akron youth. Minda amehu ameshi. Ake ameke ame Akron made opo. Ni chwange bone yole naka ame yole. Ame iradon ke anukwale wofen wanya anukwale se na anukwale ke wo ba hwehwon. Imbi yoninga oheche TV bohu minda boshi minda na kwale Patricia Allen kona le Facebook minda leshi nye ifa nye mache mo fin mo gbe fa in fact kenke min kai wafi o shi anonymous keji mo fe mo ni ke ehewomi ni gadangme lo SAKUMONO shiponji ke fa ne sani ke wo fe ni wo twa wo fa isha ke gadangbe saji ase wo ba din ni gadangbe freedom page no ni wo fight of freedom fighters for gadangbe mo fe mo ni yemi nke iradon ni mi wole kan ake ehani awade mo mi ke mo fe mo ake renew a strength aja ke no ni shishi ni woje me ko me efe na afe ke hu ni tafla ake la pon shi wo bia mi ne nke blema biye ba fata wo hi no la no ne hwehwe blema no ni afine la ko hwehwe shi wo ba pon ma pepepe gadangbe ba ko mama papa e ba bu agbene nwa youth ni yomi ni amehu taflache ile aka me nsegbe no ame youth e ko me ntwa aye youth e na ka youth nso ma che e ko ma yes so ma chi ameta aja ke ni bia me yo na ka bon ame attack amewie mo ji anytime ni abali aka moko kemi e babi aloboko finse ka attack no nchi ta shinu wa youth ni le aka amekemi ni amefen ameiradon mindan fans fenshi all fans of na Borley Wulu the second divisional queen mother the only divisional queen mother of SAKUMONO mindan mo fen mo shi in followers mu ye mami sinunwa neji kenke mami sinunwa be won spirituality page on your Facebook le won ye iradon agbene Wulu TV mi no ni me ni nyonse ye je me ho anye fen ye iradon mi nda nye fen shi kenye hewale me ni uni kameshika me ni ke ame time me ni ya brochi mama Joanna o iradon Joanna Lumo o iradon wa Setina Debbie o iradon chake ame ifa nye fen kra iradon mi danishi nye takpa yen seda wo ke won twa gadangbe wo mashi gadangbe ba mashi
Wanumo Wing Commander Dr. Usabukle Oyiradon Wake o support o advice. Numo Mackenzie Oyiradon Mindaboshi Wadenche. I really appreciate all of you. Nakoshi ye Abluchi Bohun Oyiradon wa. Mike Gizo na kanchobo Mike Gizo ni police officer Onukpa Ajibo e Ghana manemi. Minchogbe aja keke Mike Gizo moko lebu jegbe ede nche shi Mike Gizo jibo ni nchobo Oyiradon wa akeshin bohun odomonse. Inyeme soja foi ni ji gadangbe soja foi ke gadangbe police foi ni e unite ame na metwa ame fa sha ke gadangbe ba yin nya unye fe nye Iradon wa mi nkwanye hie lolo no ni shishi ni woje nye ba wo mu ana mi ndanye shi kokonsa TV RTV Ribi TV ni ike ake iba oshia mu shia oh okay e wo be ake crew efin mi ndanye fin shi ake crew mi ndanye fin shi ile nye gbe shi ma che nye gbe nye fin nye Iradon yo wo me Iradon be gedangbe heni chofele ke wo ebashene wo ba na Wulu nje nyono eko she ni no ba e wo heme ike wo gbasa na esan wo ke Iradon me mo na yiri tumo na o cha me ngbe tan mo do le ato mi ni odo te alo che mi jamache odo te o ka yen Iradon wo bile ko ni da o mo je ejo ke fa ko se YouTube RTV ka ke ma bo gbeno Iradon nye cha no ma ni abrawo fin. Watch Ake on Ribi Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake, Noni Ule Ubali.